Then the most dangerous man. He is a millionaire. Pateti bonosvika Venda ringavavona gai ringava rinavo Tavani Molo MGB hotel abe avalandi vasa maoshu une vavahone utombo huhantesa wazidhori vala chelete fetu uneinya usvikelele nganyinanya vapa ai voteti va dangerous nendiava offer ei havala mtu vawanala fetu hamaimo hantesa mani havala mtu va dangerous nezvizvi nenditova rucheche kavateti nditova 0.5% vateti ndibhoso ndiguda zvinji ngavala munna uri chelede ilisiwani utovavudza uri hei nzitoro yavashava uyavatonifa nendiadhala mani nga lifestyle ya 30 cent hola utola chelede nambiru ya mtu yatozvimba mtu anganamba huva sangwa 30 cent kutola chelede ai dangerous 30 nane ndiyadhiofa ndi dangerous times 1 million ndiyadhiofa ndi dangerous times 1 million respect me